Automagazin Automotor und Sport je ove godine svoje čitaoce 9. put pitao da imenuju najbolje robne marke u kategorijama auto opreme i usluga. Preko 115.000 čitalaca su prilikom glasanja za Best Brands 2014. ponovo izabrali Bosch. Iz iste ankete Autobilda za najbolje robne marke Bosch je ponovo izašao kao pobednik sa širokom paletom proizvoda. Učestvovalo je oko 70.000 čitalaca koji su imenovali robne marke iz svih oblasti automobilizma koje najviše cene. Čitaoci magazina Automotor und Sport su Bosch proizvodima, kao i prošle godine, dodelili prvo mesto u 7 od 24 kategorije. Označite sa X sve firme čiji su proizvodi za vas ubedljivi, glasilo je pitanje redakcije za čitaoce. Rezultat: prvo mesto, a time i titula Best Brands 2014. za Bosch akumulatore, svetla, filtere, brisače, mrežu autoservisa, alat i svećice. Automagazin je zbog aktuelnih događaja naknadno još jednom proverio tok akcije čitalaca i overio broj učesnika kod notara. Bosch je jednako pozitivno prošao i po mišljenju čitalaca Autobilda. Tu se Bosch našao na pobedničkom postolju u kategorijama automobilskih akumulatora, svetala, brisača, mreže autoservisa i svećica. U kategoriji automobilskih akumulatora Bosch je ponovo uspeo da osvoji duplu pobedu. Čitaoci Autobilda su potvrdili Bosch akumulatorima kao najbolji kvalitet i vek trajanja, tako i najbolji odnos cene i usluge. Bosch akumulatori su ponovo potpuno napunjeni, tako je Automagazin komentarisao rezultat. Time je Bosch najuspešniji dobavljač u Nemačkoj.